mbabwire ko kuba Imana izamuye bivuze ko mwahagurukira kundwanya kimanuka nakugiriye inama none uravuze ngo nje wangiriye inama nije wamugiriye inama ndazuko twari dure ku Kagugu nari ntashe ico gihe mugira inama ugati rero wazukora gutya kugira ngo ibintu bidapfa ukareka guhangana n'abantu ugakora umurimo w'Imana neza apana guhangana n'abantu none kuki uhangana n'abantu rero nimba uvuze ngo wangira inama urabesha urangira inama ye kandi nije mushumba wawe nije wumvishe ngo hari umwana ngo baje kuntaho naracumbishe ndaseka cyane ngo hari umwana baje kuntaho ahubwo baze banteho n'abanishaka abana ndimo ndasaza ko ndagera mu zabukuru kene abana nishurira minirivare kene abana ndera bagakura nabo bakagira ku rwego je ntarageraho bagakura rero iwe mwamaze gukuruna inkuru muzi yariyo kubera ko ntabwo ari byiza none nambwimara kumva inkuru namagaye umuntu wo muri ribu ndamutekerereza numva ngize nagahinda cyane ariko ndavuga uti kuca abantu baza bavuga amagambo yo kubeshera umuntu batamuzi neza siwe rwose nukubesha nugutwika nukunsenya ariko ndizabakundira kandi mbatangarize haba uwo Juste ndetse no Ezekiel ikintu Imana yagambiriye kuri jewe ta muntu uzagihagarika kizasohora uko caba kimeze kose canyura mu bikomeye kizasohora Imana ibaho umugisha munyamakuru. Urakoze Danieli. Uyu munsi abantu bose baca mu gikari media avuga ko wamubyariye akavuga ko wamutanye umwana agatanga n'amafoto yawe mu byukuri uwo mugore arahari ahubwo ari n'ibindi nabonye bashizeho umuntu Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Yes, bakunzi bacu kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose abari mu gihugu cy'u Rwanda abari hanze yacyo mwese turavuze ngo Uwiteka Imana abagirire neza kandi neza cyane nkuko mubibona tudatinze imbere yacu kuri kamera dufite umukozi w'Imana. Ntabwo twari duherukanye ariko byabaye ngombwa ko uyu munsi tuza kumureba bitewe n'ibiri gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Uraho neza nyakubahwa mutumishe? Muraho neza munyamakuru. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Amakuru y'imesi? Turashima Imana cyane kandi twishimiye kubabona no kubana namwe. Yego. Urakoze cyane natwe twishimiye kubabona. Umuririmbyi yaravuze ngo Imana ishimwe ko twongeye guhura tutishwe n'ibyaha. Nyemerera mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ubanze usenga Imana. Mana data turagushimiye tugushimiye kugira neza kwawe maze igihe ubana natwe si ubwa mbere ugiye kubana natwe n'uburacari kumwe natwe turi kumwe n'umwana wawe umunyamakuru utumya dusanga hano nubwo zari bitunguranye ariko atugezeho kuko wamuyoboye aho turi none ngwino ubane natwe muri iki kiganiro utuyobora ukora iz'ubutwari kandi abantu bazadukurikirana bari impande zitandukanye bazakomere kandi bumve ico ushatse kuvugana nabo unyuriye muri twebwe ureke zose bigenda uko biteguye mu izina rya Yesu amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana simbizi nge nkunda kukwita hakika ya Mungu kubera ariko ukunda kurahira. Uyu munsi nta muntu numwe utakuzi nta muntu numwe utazi Danieli kandi washoboye kwisobanura mu buryo uhambaye. Uyu munsi ko mbona ufite intege nkeya byagenze gute ibihurimo ni bwoko ki? So ndi mu bihe zo gusenga Imana kandi intege ndi mubona nuko maze igihe ndi mu mafungo ndi mu kwiriza ubusa. Yego. Ndi mu gusenga Imana. Sinzi ukuntu mvuza amagambo kubera ko biravuga ngo niwiriza ntukabwira abantu ko wakoze amafungo. Yego. Ariko ubwo
biravuzwe nta kundi niyo mpamvu nanegekaye nuko n'ubundi usanze ndi mu masengesho n'ubundi acayarimo urabizi gusa uje untunguye ariko ndi mu masengesho niyo mpamvu ubona nanegekaye ariko ndacayakomeje meze neza mu mwuka ndakomeye mu mubiri naho ndakomeye kuko ndi kumwe n'Imana. Urakoze cyane. Nyuma y'uko utangaje ko ugomba kuba umuvugizi kandi ugomba gushumba itorero ry'Imana, hari intambara zaba zarahagurutse ziri hirya ya social media? Je nazibonye ahubwo ndumva nari maze igihe ndaja kuri social media nabirebye ejo mu gatondo ejo hashize n'uyu munsi kare ubwo nari mbugutse mbonye kuri telefone nibwo nabibonye ariko intambara zarahagurutse ariko zari ngombwa ngo zihaguruke kuko iyo umuntu ari mu murongo w'Imana ntiyabura guhagurukizwa n'intambara kandi umuntu yari muri gahunda y'Imana Satani azamurwanya. Rero Yesu yamaze iminsi 40 ari mu gusenga, Satani aramurwanya amubwira amagambo menshi yo kumurwanya ariko Yesu we akomeza guhatana akora ikintu catumye aza gusenga. Rero intambara zo zarahagurutse narazibonye ariko kandi ntago zavuguruza icyo Imana yagambiriye gukora. Urakoze. Hanyuma nagize ikibazo nyuma y'uko utangaje itangazo ryatunguye benshi, navuga ngo isi, kuko nabonye abantu bari hirya no hino bagerageza kubishyiraho komanteri bakanabivugaho. Iyo ubona urahise uhagurukirwa n'abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana, si bikwereka ko utari mu murongo mwiza? Ahubwo abantu bose badukurikiye bari mu isi yose, bari impande zitandukanye, bari mu isi yose, abantu b'abanyamwuka, ariko ndabwira abanyamwuka bamenye ko ibintu natangaje Imana yampaye biri mu murongo w'Imana. Naje nizo zanemeje ko biri mu murongo w'Imana. Nabonye hari aho bazanye ngo hari abana afite mu gasozi, ngira agahinda ndavuga uti bwo wasanga aho ngo bari mu kubitangaza ari bo babazaye aho aratari jewe. Urakoze. Uri murihuta cyane. Rero icyo kugira ngo ngaruke nuko izo batangaza, izo batangaje, izo bagenda bavuga bakivuga n'ibindi, ni ikigaragaza ko ari Imana yampamagaye, ikigaragaza ko Imana yampamagaye nuko bagomba kuntera amabuye, bakandasa, bakavuga ibinyoma, bakambeshera, bakandwanya. Izo bintera gukomera, kamenya ko ndi mu murongo mwiza kuko Imana ishigikiye. Kuko biravuga ngo namwe ubwo bazabanga bakabatuka babampora muzagira umunezero. Naje ubu ntago mbabaye, mfite umunezero umutima wanje, numva nezerewe cyane kubera ko baye bamvuga nabi. Baramutse bamvuze neza mu isi ntabwo nanezerwa, kuko Yesu yaravuze ngo umuyuda nyakuri ntabwo ashima n'abantu bari mu isi, ahubwo azashimwa n'Imana. Ubu usanze ndi gusenga, Imana imbwira amakuru, imbwira ngo ndi kumwe nawe, nizo bintera umunezero. Iyo abandi bavuga simzitaho, ahubwo nitaye ku cy'Imana iri mu kuvugana naje kano kanya. Rero ayo mabuye bari mu kuntera nta gacira, nta cyantwaye, nta nico bintwaye, nibakomeze batere n'ayandi. Icyo uzi neza nuko mbagaze mu ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Icyo uzi nuko uhagaze mu ijambo ry'Imana. Nashoboye gutera akajisho ku bindi bitangazamakuru, ku banyamakuru bagenzi banjye, mbona hari abagufasheho ijambo rikomeye, hazamo n'amagambo akomeye, kandi nawe umbwiye ko wabibonye. Ese uyu munsi Ezekiel, Pastor Justin, yego, baravuga bati uriya muntu amakuru ye twayamenye, bakazana amafoto y'umugore wataye, yego, bakagaragaza umwana, baraza kuvuga ati uyu muntu ntibatinya no kuvuga ko uri umuntu udafatika mu by'ukuri, kandi ko ibyo wavuze bidashoboka. Yego. Ese iyo video warayibonye? Mboje nayibonye mu gatondo, ndatangara cyane, ndavuga uti burya
no kuri social media hari ikintu Imana inyeretse kugira ngo mbone bino burya naho Satani afite abakozi rero bariya si abakozi b'Imana ahubwo ni abakozi ba Satani nanababwiye Ezekiel ntaco mfa nawe sinaziranye nawe n'uwo Justin ntaco mfa nawe ntaco ziranye nawe ndetse n'izo yatangaje navuga ngo namubabariye nkimara kuzumva ndetse n'Imana yamaze kumubabarira kugira kuko namuhaye imbabazi nawe si ahubwo ni Satani iri muri we rero gusa nibongera kurenga umurongo nshobora kuzabajanisha handi hantu kubera ko baze birinda cyane kugira umuntu bamenyera batazi uwo ari we ntibazi ico ndico ntibazi aho nkomoka ntibazi aho naturutse ntibazi zose ntazo bazi ariko bavuga ko bahamagaye umubyeyi wawe bahamagaye mama wawe ukubyara ngo akabahereza ngo amakuru ahagije afatika ese mu by'ukuri umubyeyi wawe waba waramumenyesheje yerekwa wagize na gahunda ufite cyangwa aba bagabo ibyo bavuga ntago ari byo ubundi duha amakuru y'ukuri kuko ijwi ni irya mama wawe ikigaragaza cyo mama wanje bamukuye yese mama wanje bamukura he nibavuge ngo bashaka wenda kwaguka bakagira views ariko none simbashigikiye nimba utanga views z'ibinyoma ubesha utavuga ukuri urabona Imana izakumerera neza kubesha ukoresha akanwa k'Imana bizakugwa nabi mama wanje rero ntago bahuye nawe bahuriye na mama wanje bavuganiye na mama wanje kireka nimba baravuganye n'ubundi bahaye ifaranga bakamugura hari naho nabonye ngo azayita umunyamurenge kandi atariwe ntuzi uwondiwe bizana kugura kumenya uwondiwe ndetse kandi Imana niyizi uwondiwe ni nayizi ahantu navukiye n'ico ndico rero undwanya nkande cyangwa ushaka ko Imana yaje imanuka igahangana nawe rero jewe uwondiwe kuvuga ngo ko ndivugisha ikinyamurenge nawe uzakivugishe nimba bizagukundira rero ubwoko bwanje aho ndi hose ikingenzi nuko ndi mu rugendo ruja mu bwami bw'Imana kandi ko ndavuga amakuru agana mu ijuru agana mu kugeza abantu mu bwami bw'Imana takindi ngamije kuvuga ngo wavuganye na mama wanje rero kurabesha mwahuriye he mama wanje se wamukura he nje se ahubwo wangura he kugira ngo ubonane nanje tuzakugora cyane rero ico usabwa nuko ugomba nimba ukeneye ko kuja mu bwami bw'Imana zutangaza inkuru wambwiye ngo ni Justin na Ezekiel muze mutangaza inkuru mwamaze kumenya neza mumenye n'umuntu maye muvuga uwariwe gusa nimwongera kurenga umurongo mukarenga umurongo mukongera gutangaza izina Daniel mukongera mukavuga amagambo y'ibihwewe ntazi njewe ntazi n'izarizo bizabagwa nabi kuko mushobora kuzisanga muri ahandi hantu rero muze muvuga umuntu muzi uwariwe mwamaze gukurura inkuru muzi yariyo kubera ko ntabwo ari byiza none nkimara kumva inkuru namagaye umuntu wo muri RIB ndamutekerereza numva ngize n'agahinda cyane ariko ndavuga uti kuca abantu baza bavuga amagambo yo kubeshera umuntu batamuzi neza bagapfa kuvuga gusa batazi ivyarizo muhamagara ambwira uturi umukozi w'Imana ndakwemerera umukristo bareke urebe ko bazongera ariko nibongera uzatambutse kirego kubera ko ikibavugiramo namo ntabwo ari bo ahubwo ni Satani rero impamvu nabiretse nuko zineza ko ubakoresha ari Satani ariko nimwongera mukemera gukoreshwa nawe tuzagirana namwe ibibazo mushobora kuzahura n'akaga Justin ntabwo urabonana nanje nguganire nanje umenye ico ndico uwondiwe aho naturutseho nkomoka mama wanje ntabwo bizi kubesha ngo wavuganye na mama wanje niwe wavuganye canga ni mama w'umuntu wahaye ifaranga kugira ngo atangaze inkuru kugira ngo wibonere ico nasaba nuko jewe bino bintu bigomba guhagarara bikama wanje n'ubu nahamagara mama wanje ukamwumva siwe rwose nukubesha nugutwika nukunsenya ariko ndizabakundira kandi mbatangarize haba uwo Justin ndetse n'uwo Ezekiel ikintu Imana yagambiriye kuri jewe ta muntu uzagihagarika kizasohora uko caba kimeze kose canyura mu bikomeye kizasohora
Imana ibahe umugisha munyamakuru. Urakoze Daniyeli. Uyu munsi abantu bose baca mu gikari, bamwe na bamwe bakambwira bati Daniyeli yatandukanye n'umugore, Daniyeli yanze umugore, ese azashobora gushumba itorero ry'Imana gute? Ndavuga nti nge ntabwo mbizi, ariko mbikubarije online, dukurikiwe n'abantu benshi, ndagira ngo utange umucyo kuri icyo kintu. Umugore byagenze gute? Umugore uri kugaragara muri social media avuga ko wamubyariye, akavuga ko wamutanye umwana, agatanga n'amafoto yawe. Mu by'ukuri uwo mugore arahari? Ahubwo hari n'ibindi nabonye bashizeho umuntu ifoto mbaye ndi kumwe nawe. Kuba ndi kumwe n'abantu nakoze nabi, ahubwo akagambane mufite ndetse n'ibyo mutekereza ntabwo bizabahira. Rero uwo mugore uvuga ngo naramuzariye, kireka nimba wowe ubitangaza ari we mushiki wawe nazariye, uko ni ukubesha, ni amatiku, ni ugushaka views, ni ugushaka wenda ni ugushaka kunshiraho ibintu nge ntazi naho binyura. Ariko icyo nzi neza cyo nuko nimwongera kurenga umurongo uzahora nakandi. Muryo uvuga yego, bavuga ko umugore munafitanye ubukwe, baravuga bati itariki y'ubukwe irazwi, ariko nanone nkibaza ngo niba hari umuntu mufitanye gahunda y'ubukwe uyu munsi wa none akaba ari uri guhaguruka akakurega ibinyoma kuri social media, mu by'ukuri ubwo bukwe burahari? Ibyo bintu birashoboka? ahubwo ndanatunguye cyane. Ubwo bukwe butaba burabuzwa n'iki kuhaba? Kireka nimba wenda natangaza avuge ko atanshaka, wenda mbimenye nimba ko kariwe cyangwa se nimba ari abantu bandi bahagurukiye kundwanya. Ariko nimba atariwe ari abandi bahagurukiye kundwanya mbimenye. Ariko nimba ariwe ko kuvuze ngo ntanshaka ubukwe burahagaze kuko nabibonye ku makuru, nagenda bivuge ku kinyamakuru bamukamera avuge ngo Daniyeli simukeneye, nasezeranye nebe kimironko birazwi, nabitangaje kuva naza kwikorana hano ku mbuga nkoranyambaga, vuga ko nasezeranye tegereje ubukwe ejo bundi mu kwa gatanu. Rero nimba avuga ko akanye ko atankunda atanshaka nabitangaza, ariko kuko n'ubu ijoro twavuganye tumeranye neza nta kibazo, ahubwo sinzahanti mu matiku bayakura no mu magambo bayakura. Ariko rero nimba koko ibyo batangaza ari ukuri, nibabigaragaze baje ku binyamakuru babivuge, ariko natekereza ko atari ukuri. Kuko yaba ari ukuri nyir'ubwite yakagiye akavuga uti Daniyeli simushaka nubwo twasezeranye mu murenge simukeneye. Abakunzi bose badushigikiye n'abadukunda bari impande zitandukanye barazi neza ko nasezeranye, ndetse no ku kinyamakuru cyane natangaje birazwi ko nasezeranye. Rero kuja gutahura inkuru utazi neza ni ikosa rikomeye, ahubwo wanabihanirwa. Ahubwo we nsanga ngwa makuru meza mazima, none usange mpamagare n'uyu mudamu wanje twasezeranye agwa makuru mazima, apana kuzana inkuru zipfuye ushaka views kandi wiyita ngo uri umukozi w'Imana. Ico ni icaha ukwiye kugihanira. Muri make uwo mukobwa uri kuza muri social media ntabwo uzi uwo mukobwa wundi narasezeranye gusezeranaho, nawe urabizi munyamakuru, mbona nigeze kubikubwiraho. Nza ku kinyamakuru bwaye bwame nakubwiye ko nasezeranye ico ntegereje ari mariage. Abo bandi baje ngo narabataye ni bande baturutse kwandi? Ahubwo se batumwe nandi? Ahubwo umenye ko ari politike ndetse ni imitwe y'abanyamakuru n'abantu bumva ko kubera ko ntangaje ko ngiye kuba represent nico kintu gitumye kibahagurutsa kugira ngo bandwanye. Ariko ntizabakundira rwose, ntibavuguruza ico Imana yagambiriye. None uyu munsi ko hari gutangazwa amakuru menshi atandukanye, ntabwo ufite ubwoba ko biri bwangize CV yawe ukaba wagibwaho umugayo, ndetse bikaba byatuma nutangira gukora umurimo w'Imana abantu batazakumva? Kunyumva bazanyumva, nandikirwa n'abantu bakambwira ati twabibonye birakomeye, kuragenzwa n'abapagani bamaze kugwa bita ngo nabakozi b'Imana. nje kubinyandikira ko abone uzatumye njya kuri YouTube njya kureba uko bimeze. Ati abantu bari kurwanya ni ba Justin ba Ezekiel b'abapagani bamaze kugwa bavuye mu z'Imana. Atari ko komera, Imana iragushigikiye, twaseze tubona ko Imana igushigikira mu mugambi w'Imana kandi wihanganira amabuye uri guhura nayo. Rero
nta bwoba mfite ahubwo njye mfite amashimwe Yego. kuko Yesu nimba aravuze ngo bazabanga na Yesu amaze kwigaragaza bamujanye ku gasozi kugira ngo bamutembeshe Yego. ariko ntiyatemba bacamo aratambuka naje rero muri uku gushaka kuntembesha ntibikunda ngomba kubacamo ngatambuka nkicara ku ntebe kabaroperezanta nguko Imana yabivuze rero muribesha murekera aho ngaho kitu Mungu amewaza kwa hakika yake kizasora ndakizatuma kitaba abo rero muvuga amagambo menshi ngo azayita umunyamurenge tuzona komutse tuzi domeni yanje uzasorona komutse uzasorona navukiye ukongo Nyantende niho navukiye muri Bukavu rero nuwasura neza uzabona n'abantu baguha amateka yanje rero kunjana mu yindi domeni kurabesha ntaguza amateka yanje ahubwo ngwino nyaguhereze uzabona views nishi zakubwira n'ikiganiro kizaguha views nishi apana kugenda uvuga izo utazi izo bakubwiye utazi ngwino nguhereza amakuru neza nyayo apana kugenda ubesha amakuru utazi rero ntabwo bafite ahubwo ndi mu mashimwe kuko ijambo Imana yavuganye nanjye ry'ukuri rigomba kurwanywa n'abafarisayo ariko nanone ngomba kugera ku ntego y'Imana ishaka murakoze urakoze cyane ugomba kugera ku ntego y'Imana ishaka Daniel ndagaruka ku kibazo cy'umwana haciye igihe kirekire muri social media hakomeza kuvuga ngo abana b'abakozi b'Imana abana b'abastari ese ntimubona ko ari umugisha ukomeye kubatwerera abana mwe muvuga ko atari abanyu nimba atari abanyu niki kibahangayikisha ko umwana ari umugisha haraho numvishe ngo hari umwana ngo baje kuntaho naracumbishe ndaseka cyane ngo hari umwana baje kuntaho ahubwo baze banteho n'abanishaka abana ndimo ndasaza ko ndagera mu zabukuru keneye abana nishurira minirivare keneye abana ndera bagakura nabo bakagira ku rwego je ntarageraho bagakura rero abana n'umugisha abo bana baje muvuga ngo mfite abana hanze nimubazanire naje mbarere ejo bazantereza rero kundwanya kwa umbwira ngo mfite abana ahubwo wakambwiye ngo mfite icaha ariko nimuvuga ngo mfite abana utavuga ngo mfite icaha ufite amakosa kuko umwana n'umugisha rero kundwanya kwa uvuga ngo afite abana ahubwo nta shingiro bifite kuko umwana n'umugisha ndetse umwana ni amahirwe yanje rero abo bana bavuga ngo mfite je ntabonzi ariko nibabanzanira nzabakira neza kandi nzabishurira amashuri ndetse nzabakurira buri kimwe cyose nzabambika mbagaburire rero abo bavuga abandi nje ntazi nje simbazi ariko nibagume kubavuga nibagume kunsebza ariko mbwira ko igihe cyawo kirangiye nibongera kurenga umutaru je nzasenga isengesho rikomeye bazaza pfuka mu maso yanje basaba imbabazi ndetse kubabarirwa kwabo bazahura n'ingaruka z'icaha uyu munsi umugabo witwa Nibishaka Theogene aravuga ngo niwicara kwira ntebe iminota 15 Imana izahita imwica ni iki kintu wamutangariza icyo natangarizo ngo uvuga ngo ni inyicara nk'Imana izamwice ndagapfe ahubwo azabeho abone ivyiza Imana igiye gukora Imana ntiyihutiraho ntugapfe Nibishaka Theogene uzabeho ndetse ubeho cyane usaze kandi kindi ndifuza ko uzagaruka mu murongo mwiza ukagira umwimerere mwiza ukagaruka mu bihe byiza nkagutoza nk'umushumba wawe ugiye kuyobora uramutse upfuye Imana nawe yazakumbaza rero sinkeneye kupfa ahubwo nubeho numara kubaho tuzajane mu bwami bwera naye nkumurikira Imana mvuge ngo uyu ni wa muntu wari warazimiye wari warataye umurongo yagarutse mu murongo yagarutse Mana ngunda mukumurikiye rero ahubwo ngiye gutangira kugusengera kugira ngo ntugapfe ahubwo uzarame sinifuza kupfa rero kwicara ku ntebe nzayicaraho kandi ndifuza ko nzayicaraho nawe uriho ndetse n'abandwanya n'abankurikirana nzayicaraho hari abavuga ngo nabitangaje mu gihe kitari cyanyacyo naco reka ngisubiza ntaraja ku yindi topic rero kubona ndabitangaje nuko ari Imana yanyobeye integeka kubitangaza kugira ngo mubashe kubimenya none se
sinshaka ko jewe muzabona nyicayeho, ahubwo nshaka ko muzamenya ntaranayicaraho mukavuga uti twaramubonye turamuzi, tuzi ukuntu avuga nuko aganira, tugize n'ikibazo wenda muri sosiyete twamusanga akaba yagira gute, akaba yaduha inama. Niyo mpamvu naje kwitangazamakuru kugira ngo mumenye hakiri kare nganje representa. Imana ibaho umugisha, Imana iri mu gutegura mu gihe kiri imbere. Murakoze. Urakoze. Narindi kuraranganya amaso ku binyamakuru hirya no hino. Kimanuka arahamya ko yakugiriye inama yo kureka ibyo bintu warangiza ukanga, akavuga ngo cyakoze ngo utege akabuno ngo bakubite ngo imyenda ngo imyenda izagucikiraho. Ese koko Kimanuka hari impanuro yiwe waba warasuzuguye byagenze uwo Kimanuka numva naregeze kumubona, ahubwo nije wamugiriye inama, ntabwo ari we wangiriye inama. Namugiriye inama y'uburyo yakora umurimo w'Imana, kuko nabonaga yahangana n'abantu cyane. Je mugira inama nk'umukozi w'Imana, ndavuga ati bino bintu ntabwo ari byo wowe Kimanuka, reka bino bintu. Rero uyu nawe ashobora kuboneka mu bantu bandwanya. Mbabwire ko kuba Imana izamuye bivuze ko mwahagurukira kundwanya. Kimanuka nakugiriye inama, none uravuze ngo nje wangiriye inama. Nije wamugiriye inama, ndazuko twari duriye ku Kagugu, nari ntashe ico gihe mugira inama ugati rero waza ukora gutya kugira ngo ibintu bidapfa, ukareka guhangana n'abantu ahubwo ugakora umurimo w'Imana neza, apana guhangana n'abantu. None kuki uhangana n'abantu? Rero nimba uvuze ngo wangiriye inama, urabesha, urangira inama ye, kandi nije mushumba wawe, nije wakakugiriye inama, ahubwo urangira inama gute kandi ntazo ufite? Nije wakakugiriye inama. Rero izo Kimanuka avuga nizo sinemera ko atangira inama, bitewe nuko ayoboye n'umwuka. Hari ico yambwira ngacumva, hari nico yambwira sincumve, bitewe nuko muna kitari mu murongo mwiza. Rero nta nama yangiriye, ahubwo we uvuga ngo yangiriye inama, karabesha n'umwe n'ababandi bose bari mu guhagurukira kurwanya ijambo Imana yambwiye. Rero nari mbizi nyuma y'ijambo rikomeye Imana yavuze yuko ngomba kuba representa, hagomba kuboneka n'amagambo avanze n'amabuye kugira ngo asubize inyuma cy'intege. Ariko no, ntibishobora gushoboka. Izo mwibwira ntizashoboka. Ngomba kugira kuko Imana yagambiriye. Mwazana abagore, mukazana abakongo, timuzanye n'umukongomani basi murazana ngo ni umunyarusizi. Irusizi nabaye ryarise. Mushake basabo muri Kongo kuko niho nabaye cyane. Ariko ngo abanyarusizi nabaye ryari, ndani meza 2 nabaye Rusizi. None ko murazana abanyarusizi murandwanya nkabandi. Mfite ubukwe mu kwa gatanu ku itariki 25, ahubwo ndabatumiye muzaze muzazinduke, jewe nzabakira mu izina rya Yesu. Rero uwo muvuga ngo muramukoresha ngo n'umudamu wanje twasezeranye, siwe murabesha, ntabwo ari we. Mumuzane kuri kamera, aje kuri kamera mu kamera avuge ngo ntabwo ashaka. Uzongera gukora ikiganiro kandi ejo uzagaruke kundeba. Dukora n'ikiganiro jewe, noneho uyu mudamu wanje twasezeranye, noneho aze hano tukora n'ikiganiro, noneho bakorwe n'isoni. Barabesha kubera iki? Mufite abana hanze, araho namvisha ngo mfite aba diaspora 2 turimo kuganira ngo tugiye kubana. Hari none numvishe ngo naje mvuga ikinyamurenge kugira ngo bambudututi. Naye ngwino nkagweshe, mfite itorero nyoboye, mfite abantu benshi nyoboye, mfite itorero rigari cyane, mfite abantu benshi nyoboye. Uzaze Justin, uzaze Zekiye, mbaga tuti muhagarare ku gatuti, muyobora itorero ry'Imana, mbaho umwanya. Nimba ari udututi mushaka muzaze. Uyu munsi wavuze ko ushaka abantu bacitse intege ndetse bagatakaza umwimerere. Ese yubona ari nabo bari kuguhagurukira, ubona mu by'ukuri bizaguhira kubagarura mu murimo w'Imana, ndetse byaba ngombwa bakimikwa? Umurimo waje nukubagarura. Nibantera amabuye nzayihanganira, ariko mbagarure. Ico bizansaba cyose nzagikora, ariko jewe mbagarure kuko niho murimo wanje. Rero nzabagarura nibahumure, batera amabuye ariko bumva ngo nibo nshaka kugira ngo bagaruke, bongere bakiraga kiza k'Imana bundi busha. Amen. Ezekiyeli nawe nzamugarura kuko nawe urumva ntabwo ari mu murongo w'Imana, kuko
arimo gukoreshwa na satani kuko arimo gukora ibikorwa bidahwanye n'iby'Imana. N'abo bose nzabagarura nico nje nahamagariwe n'Imana. Nta muntu nshinja, nta n'umuntu ncira urubanza, ahubwo nje ngomba gusenga kugira ngo ndwanye satani, kugira ngo mpunge. Yego. Abo bagore rero bamboneye bicangugu, bazababwire baze banzanira abo bana, nzabara nkeneye n'abana keneye abana bazansimbura kugira ngo mbakoreshe, mbigishe, mbatoze, babashe kuba bakora nk'umurimo w'Imana. Rero kumbwira ngo ndivugisha ikinyamurenge ntuzi aho navukiye, ariko navukiye hazwi ariko ikinyamurenge ni ururimi rwemewe kandi n'amategeko, ururimi rwemewe. Hanyuma buri wese ahitamo ururimi yakoresha. Hanyuma Daniyeli, reka tureke ku makuru ari ku mihanda, niyo twari turi gucamo gake gake. Uyu munsi wa none ndagira ngo ugire ikintu utangariza abantu. Ese uracyakomeje urugendo cyangwa uciwe intege n'abaguhagurukiye? Nicyo kintu ngira ngo uze kuza kutumaraho impungenge. Ntusaze ndi gusenga se? Je urugendo ndakomeje, nijero perezida ugiye kuba mu gihe kiri imbere. Sinzi ari kuwa kangahe, sinzi mu kwezi kwa kangahe. Ubu noneho ndi gusenga kugira ngo Imana imbwire ukwezi n'umwaka. Ariko nijewe uje kandi je mu gihe nyacyo, intege sinzazicika, nkomeje amasengesho. Hari uwavuze ngo impamvu ngo izo ndi kumuvuga ari byo nuko atagaruka kuri social media, ndagiye mfite ahubwo igihe mfite nico gusenga kugira ngo Imana ikomeze kumbishurira ibirenze izo mutekereza. Rero igihe kirahari kandi umunsi urahari, nkomeje urugendo, ntakizabivuguruza, biracakomeje. Ndetse kandi mpumuriza abantu mabwire ngo ndaje, Imana irampagurukije kugira ngo nkore umurimo wayo, nyobora itorero ryayo mu gihe ngiki, ndenganura abarengana, mburanira abarenganye, mfashe imfubyi n'abapfakazi mu itorero barirenganiremo, ahandi nkore umurimo w'Imana nk'uko Imana ibikeneye. Urakoze cyane, urakoze cyane Daniel. Ndagira ngo utambutse message ya nyuma, niturangiza dusenge Imana. Abakunzi bacu bari kubireba, twamugezeho bwije, baraza kutwihanganira, bihangane, biragaragara neza. Ndagira ngo utambutse message ya nyuma, nurangiza usenge Imana. Message ya nyuma si amagambo menshi, ndatangaza amagambo make. Ngira abo bantu bataye umuhamagaro bari mu kuvuga amagambo ashaka kunsenya no kurwanya, mbatangarize ngo ntabwo ushobora kuvuguruza ijambo Imana yavuze, ahubwo kugira ngo Imana ikunezererwe nuko usengera ndetse ugasenga Imana kugira ngo ngere ku cy'Imana yateguye, kuko naje ni mu masengesho. Ikindi natangaza, ndi mu muhamagaro, ndi mu mugambi, nta kizabuvuguruza. Icy'Imana yavuze kizasohora. Mukomere torero ry'Imana, bari impande zitandukanye, mushikame. Ndiho kugira ngo mbasengere, n'ubundi kubasengera kugira ngo Imana isoze icyo yagenye. Rero reka mbasengera Imana, nayo matangazo nari mfite, andi ngwaye agahushe ejo uzagaruke tukongere tuganire. Data, mu izina rya Yesu nsengeye itorero ryawe, mbasabiye umugisha, mbasabiye kwaguka, bambika imbaraga bakomeze. Wumva aya magambo yose n'aya makuru akomere kubw'iryo jambo, muri byose ubaheze umugisha kandi ubahaze ibyiza. Mu izina rya Yesu Kristo buzuzwe nawe muri byose urakarama. Amen.